Želeo bih da vam ispričam jednu priču iz Vijetnamskog rata sa kojom sam ja jako dobro upoznat. To je zločin u selu koji se zove Milaj. Ako ukucate Milaj na internet, dobit ćete sve podatke. Neću da vas davim sa mnogo detalja, ko je zainteresovan da to sazna, on će pogledati. Ali to je bio najveći zločin, čitavo selo je pobijeno. To Amerikanci su napravili baš glupost jednu veliku. Oficir koji je vodio tu akciju, on je dobio doživotnu robiju. Predsjednik je odmah nakon nakon te presude, izdao naredbu da se on pusti iz zatvora i da čeka da apelacioni proces u kućnom pritvoru. Sa svim luksuzima koji se može dati u jednoj kući. Sve što mu je trebalo, to on je imao u toj kući i čekao je apelacioni proces. U apelacijnom procesu ta doživotna robija mu je smanjena na 20 godina. Treći dan predsjednik Amerike je opet ustao i rekao ovako: gospodo, mi znamo da je to bio strašan zločin, najstrašniji zločin u novijoj istoriji Amerike. Mi znamo da je on zločinac i tu nema nikakve dileme, ali on je nosio američku uniformu, branio američke interese dok je to radio. I ja mu dajem pomilovanje. Treći dan on je pušten iz zatvora na slobodu. To je nacija i to je predsjednik koji ceni uniformu, koji ceni svog borca, koji se borio za njegovu državu. Ne kažem ja da mi to trebamo da uradimo sa Legijom i sa Zvezdanom. Ne. Ja želim da pokrenem jednu veliku akciju i nadam se da ću naići na sveopštu podršku i u političkim strukturama danas, i u građanstvu, i među normalnim svetom. Da ti ljudi koji 17 godina čame u samici pod jako teškim uslovima su zaslužili samo zato što su nosili srpsku uniformu i što su se borili protiv ustaša, protiv mudžahedina, protiv šiptara i protiv NATO-a, branili ovu državu, da im to ne bude otežavajuća okolnost kao što jeste danas, već da im to bude olakšavajuća okolnost. I da im se da uslovna sloboda. Kad kažem uslovna sloboda, ja ne mislim da se oni puste apsolutno na slobodu, nego da to budu velike restrikcije. Naprimjer, da se 2 puta dnevno moraju javljati u policijsku stanicu, da ne smeju konzumirati ni gram alkohola ili droge. Ako se nađe promil u njihovoj krvi, koji test može biti izveden kad god padne na pamet tom ko to prati, vraćaju se nazad u zatvor. Da ne smeju komunicirati sa poznatim osobama iz kriminalnog miljeja. Znači neko ko ima kriminalni dosije, koji je označen, za koga se zna da je kriminalac. I te restrikcije mogu da budu jako rigorozne i oni se moraju pridržavati tih restrikcija. Vremenom, kad se budu dokazali, te restrikcije mogu da se smanjuju i da se oni asimiliraju u zajednicu. Da pokažemo da je Srbija jedna civilizovana zemlja, se pokažemo malo humanosti, malo ponosa i da se naučimo da kažemo hvala nekim ljudima koji su 100 puta rizikovali svoj život. Moram da kažem i to, nemojte pogrešno da shvatite, ja niti sam bio prijatelj sa Zvezdanom, sa Legijom, niti sam ikada išta sa njima nešto radio, niti u poslu, u biznisu, niti u hobiju, niti, nemam veze, znam ih iz tih ratnih dana, ali ne bi svrstavao među moje prijatelje, tako da to ne radim iz nekih drugih pobuda, niti sam ikada išta radio sa njima, ali smatram da je to jedan dokaz da Srbija ceni svoje borce, da poštuje svoju uniformu. I mislim da nakon 17 godina, morate shvatiti ovako da, onaj dripac što je ubio Klaru Mandić, nakon 5 godina je bio slobodan čovjek. Onaj dripac što je ubio 79 ljudi, onaj Breivik, kako se zvaš? Da, Breivik.
On je nakon 10 godina slobodan čovjek. Ja ne tražim apsolutnu slobodu. Ni za Milorada, ni za Zvezdana. Tražim uslovnu slobodu sa velikim restrikcijama. I ja mislim da je naša država sposobna da sprovede te restrikcije, da im da to da pokaže jednu humanost i ja ću se zalagati i krećem u jednu veliku kampanju da dobijemo podršku građanstva. Ja smatram da je to način. Ne trebamo tražiti od predsjednika da on svojevoljno to uradi tako, ali mislim da će predsjednik uraditi ono što građanstvo želi da uradi, a mi ćemo se potruditi da dobijemo na jedan lep, miran, kulturan, civilizovan način, bez ikakvih frustracija, da stavimo do znanja da želimo da vidimo te naše heroje na uslovnoj slobodi, da pokažemo malo humanosti. Da li ste ovo prvi put izgovorili u javnosti? Pa mislim da se ne ovako detaljno sam sigurno iznao ceo plan prvi put u javnosti, mislim da sam možda pomenuo to par puta tu i tamo negde, ali ovo je prvi put i mi krećemo sa tom aktivnošću i kogod želi da nam pomogne, to je POEMKR-ova 16, dođite ili idite na naš website, to je FKD kao Fond Kapetan Dragan.org.rs. Na fkd.org.rs bit ćete informisani o tome kako se to razvija. Treba nam pomoć. To se treba organizovati. Ja želim da skupimo desetine, možda stotine hiljada potpisa. Ja verujem da hoćemo. I kod nas i u dijaspori tu mogu svi da pomognu i da stavimo do znanja ljudima, ministru pravosuđa i našem predsjedniku i ljudima koji mogu da donesu takvu odluku da se ti naši heroji uslovno pomiluju. Dobro. Neka to bude i završnica. Da kažemo, ljudi, iz poštovanja prema našim borcima, prema ljudima koji su branili Srbiju onda kada je to bilo najteže, hajde da svi učestvujemo u tome da se Legija i Zvezdan puste na uslovnu slobodu. Kapetane Dragan, vama hvala na razgovoru. Hvala i vama. I na predlogu. I ako mogu samo da dodam, i to je dokaz poštovanja prema srpskoj uniformi. Moramo da se naučimo da poštujemo to. Tako je. Hvala.